Sutifi North, Mrashebejani wa Fumantemo ye Dr. Ebenezer Kwekuado, Wade Jacinta Foundation akawa nho abomu a kokram. Eto ma no fumo screening no be mature breast cancer screening. Waye nipa be 300 ewo Gambia. Dr. Ebenezer Kwekuado ye Mrashebejani ogina momanfo Sutifi North wa Hafumantemo, Wade Jacinta Foundation akabomu a wa free enipa be sahasa ewo no fumo kokram yade ewo Gambia. Gambia number 2 eho ena free screening yi ekoso a Mrashebejani a ogina momanfo Sutifi North edito Adom Kasee amane boni samia sare anim se. And wo hu se me ne team of professionals ene Jacinta Foundation akabom na ye sa free health screening breast cancer screening no na yede aboa adehia ewo Gambia empotemu ha ade ba ko a ene ama enedwumade na ayesronko ne se enye breast cancer nko aho screening ye san so hepatitis B esan ye vaccination crack ho afi so diabetes and hypertension so ye hwe ya ene se wo hwe attendance abaha na is quite encouraging. Nanu si yepe na Vice President Awada Jacinta Foundation ano David Amanko na Frempong enso ne Adom Kasee hwetwe nkomo no chire mu se for the huya enkoda hiama enkoda hiama papafo nso enti no se no for no ya moho dawuro na se ho yare nso ya ntu ho anamo a emmoan enya breast cancer nko na ye hepatitis B ye wie na se uni bi nso kra na ye wo vaccine e ma na ye wie nso kra sanso check mu sugar bu on so sanso check omo so de osan owo BP pressure bia so sanso ye den monitor mo here advice omo here say ye refer mo so ye refer mo to the next nearby clinic I wo honom e wo say your foundation dey by obi ameso yasen a ye ntime mfamba nti for the good and the betterment of the community no ye hu say MP no wayade nti emfa abaso body kese pa emfamba no